Hvala puno, Zorana. Mislim, kao prvo, pod velikim sam emocijama trenutno i svake godine kada slušam prezentacije, a navodno kad dođemo do same ceremonije nagrada, mislim da i vjerovatno i vi ostali osjećate dok gledate ove prezentacije i posmatrate kakav talent posjedujemo. Nije lako ostati ravnodušan po pitanju prezentacija i vašeg uspjeha i svega onoga što ćete tek postići u narednih par godina, a već imamo jako dobrih primjera. I mogu se također osvrnuti na, kažem, takmičenje zadnjih par godina, pošto zaista ne postoji toliko dugo, to je pitanje 3-4 godine, ali u 3-4 godine smo uspjeli kolektivno, kad kažem kolektivno mislim na organizaciju, mislim na vaš uspjeh, koji naravno vežemo svi zajedno, vaš uspjeh je naš uspjeh je vaš. Tako ja to volim da predstavim svima, mi kolektivno djelujemo i kolektivno slavimo i tugujemo i sve ostalo kako to ide u životu. Ali mislim da možete stvarno pogledati rezultate takmičara u 3MT-u i kako su nastavili svoje karijere, kako u privredi, tako u sektoru naučno-istraživačkom krugu i drugim krugovima nauke. I zaista impresivni rezultati su postignuti u vrlo kratkom periodu. I onda se stvarno postavlja pitanje šta ćemo tek postići u narednih 5, 6, 7, 8 godina kada većina vas bude u nekom middle managementu naučno-istraživačkih krugova, da li je to R&D u privrednom sektoru ili da li je u, kažemo, naučno-istraživačkim ustanovama, univerzitetima, fakultetima i tako dalje. I vi predstavljate tu budućnost koju ste vi želeli da vidite kada ste vi došli do tih visokoškolskih ustanova i vi možete izvršiti tu promjenu koju mi svi želimo da vidimo u Bosni i Hercegovini i ne mora nužno znači da se vi morate vratiti ili ostati ili tako dalje. Svi mi možemo djelovati na jedan poseban način ako se ujedinimo oko ovih zajedničkih ideja i pronađemo mogućnost da surađujemo. I mislim da je Ida jako lijepo to opisala, mnogo bolje od mene, jer je stvarno to dočaralo na jedan poseban način koji je probudilo velike emocije u meni tačno. Neću vas puno tužiti sa ovim svojim emotivnim ispadima, volio bih da se osvrnem na 2024. godinu i da prvo pohvalim sve naše učesnike, volontere koji su dali svoj doprinos. Jako vas je puno, pa vas ne mogu sve individualno nabrajati ovdje, ali svako je dao neki svoj doprinos i moram reći da je jako veliki posao uspostaviti i održavati ovu vrstu takmičenja u zemlji ili u zajednici u kojoj se nauka ne cijeni na nivou kako se cijeni u nekim drugim zemljama. Znači, mi se borimo protiv onoga što je konstantno pred nama, izazov nakon izazova nakon izazova. I zato je ovaj uspjeh sa 27 takmičara mnogo značajniji nego što možda izgleda na prvu ruku, jer se stvarno borimo protiv mnogo trendova koji se pogodili našu državu, čak čitav region, nije slika u Srbiji, ni Hrvatskoj, Crnoj Gori, ni bolja, ni gora, tako da možemo to zaokružiti u tom smislu. I upravo iz tih razloga ja želim da vas izazovem, evo svi koji ste prisutni, koji ste ostali do samog kraja ove ceremonije, da se aktivnije uključite u naše programe. I to ne znači nužno da vi budete Zorana Štaka da preuzmete čitavo takmičenje, mada i to bi jako rado prihvatili da se neko prijavi, već da budete aktivni dio organizacije, ne samo kao sudija, ali kao učesnik, već da budete uključeni u sami organizacioni odbor takmičenja u budućnosti. Zorana će vam predstaviti mnogo više stvari koje mi upravo u fondaciji radimo. Mi ne pokušavamo da budemo neka nova nauka umjetnosti i Akademija nauka i umjetnosti, niti neka druga naučno-istraživačka organizacija. Mi pokušavamo da popunimo prazninu koja postoji trenutno između tih organizacija, jer svaka organizacija ima neke svoje ciljeve. I pronašli smo upravo možda onu prazninu koja je najmanje posvećena od strane ovih organizacija, i to je da se mladi ljudi stave u fokus, da mladi ljudi dobiju priliku koju njihove kolege dobijaju u drugim zemljama i naravno koji mnogo iskusni istraživači dobijaju. I vi imate tu mogućnost sa nama da napravite upravo taj veliki val promjene i mislim da je 3MT samo jedan korak od tih koraka koje ćemo mi zajedno da napravimo u narednih par godina. U 2024. godini bi stvarno želeli da vas uključimo što više u organizaciju, da nam pomognete da dođemo do tih individua koje zaista možda imaju manjak samopouzdanja, možda se plaše šta će pomisliti, možda se plaše toga šta ako ne pobjedim, šta ako se izblamiram sa nekim lošim prezentacijama, šta ako me neko osudi na osnovu toga. Moramo ih ohrabriti da naprave taj korak. A mislim da se slažete svi da i ovi koji su osvojili nagrade, ovi koji su
plasirani niže na toj listi. Svi ste napredovali, mislim da ste svi za nijansu bolji u prezentiranju vašeg naučnog rada, kako u Bosni i Hercegovini, tako u svijetu. I dobit ćete mnogo toga, a najbitnije dobit ćete prijateljstva koja će trajati cijeli život, vaše kolege, što mi nazivamo alumini 3MT takmičenja. Vi ste zaista jedna velika zajednica, družit ćete se naredni put kada dođete, ako već niste u BiH, imat ćete priliku da nekoga lično upoznate, osobu s kojom imate mnogo toga zajedničkog po načinu razmišljanja, djelovanja i naravno vaše naučno-istraživačke oblasti, a znamo da nauka naravno ide na convergence moment u kojem se povezuju više oblasti nauke se povezuju i svakodnevno to doživljavamo. I imali smo priliku da čujemo čak prezentaciju profesora Adnana Čustovića, koji vjerovatno da ste ga pitali prije 20 godina da će raditi sa inženjerima, informatičarima, statističarima i drugim naukama, vjerovatno ne bi to mogao da zamisli u tom trenutku. I mi stvarno gravitiramo ka tome. Interdisciplinarnost je budućnost, naravno to ne znači da morate biti slikar ako ste doktor ili biti doktor ako ste inženjer, ali morate surađivati međusobno jer to je budućnost i to su zapravo najveća naučna otkrića su u tom pravcu. Molim vas, 2024. godine želimo doći do što više fakulteta, do što više vaših kolega i za mene je to samo jedna stvar. Direktni kontakt vas prema osobama koje smatrate da bi se trebale takmičiti. Zapravo ne takmičiti koje bi trebali izlagati. Jer takmičenje možda zvuči kao neka visoko, veliki pritisak oko vas da vi morate biti pobjednik. Ne, ovo je zaista forum saradnje u kojem vi imate mogućnost da predstavite svoj rad i malo plemenite javnost sa svojim izvanrednim temama. A vaša pomoć je jako, jako bitna, jer bez nje ovo takmičenje, sve ono što radimo, ostaje na par ljudi, a mogu vam reći da se ljudi zaista izmore volonterski radeći, iako entuzijazam nikada ne opada, ljudi zaista imaju jako puno stvari koje rade. Pozivam vas sve da se uključite, javni poziv sada, a naravno kontaktirat ćemo vas individualno, pogotovo Zorana kao Research Chair fondacije, da budete dio 2024. tima za 3MT. Hvala vam puno još jednom, jako sam impresivan sa svim radovima i prelivam emocije, zaista su prejake u ovom trenutku. Hvala vam puno i mnogo ljubavi svima. Hvala puno, Edi. Kao što ste čuli, ukoliko imate želju, i ovo je opet javni poziv, da nam se priključite u research team, a više ću vam reći u nastavku o samom research timu. Naime, uočili smo prije par godina da možda manjak prijava i neko ima prepreku da se prijavi zbog toga što nema dovoljno znanja ili osjeća da nema dovoljno znanja da na pravi način iskomunicira svoje istraživanje. Sad, svi smo mi ovdje istraživači, znate koliko smo duboko u svom istraživanju, nekako kad nas neko možda nešto drugo pita ili kad to trebamo nekom drugom objasniti, jako to nekako ispadne možda nezgodno, ispadne kako ne treba i jednostavno ne prenesimo poruku koju bismo željeli da prenesimo, ali dobra vijest je da se tu može naučiti kao i svašta nešto drugo. Tako da mi smo pokrenuli Virtual School of Research Communications i mislim da većina vas je donekle upoznata sa ovim jer je stajala link ka Virtual School of Research Communication, naša topla preporuka da prođete Virtual School of Research Communication prije no što se prijavite, prije no što uopšte pođete da snimate svoj 3MT video. I kao što ovdje u jednoj rečenici kažemo šta zapravo učite u Virtual School, learn how to effectively communicate your research. Ove godine Virtual School of Research Communication smo obogatili za još 2 prezentacije. Tu je sjajni i baš Kenan šalje svoje pozdrave u chatu i piše komentare. Kenan je snimio tips and tricks za 3-minute thesis, kako snimiti, na koji način snimiti. Pored znači već postojeća 4 workshopa koja su postala i također smo dodali još jedan workshop koji vam govori kako i na koji način da se ophodite sa novinarima u zavisnosti od toga da li radite intervju, da li je to uživo i da li je to neki pisani intervju. Ovdje stoji link ili otiđite na našu web stranicu bhfuturesfoundation.org pa ćete, vjerujem, lako se snaći da dođete do Virtual School of Research Communications. Ono također što smo
omogućili je da ovo bude on demand kurs, tako da vi možete proslijediti svojim kolegama, možete proslijediti, ukoliko vjerujem da imamo i profesori i asistente sa sobom ovdje, možete proslijediti vašim studentima. Znači potpuno je besplatan kurs na našoj learning platformi i možete gledati kad vama odgovara i tempom koji vama odgovara. Virtual School of Research Communication je samo dio research programa u BH Futures Foundation. Ovdje možete vidjeti BH Futures Foundation pilare Leadership, Technology, Research i Entrepreneurship. Konkretno mi smo sad u ovom research dijelu. Tu spada 3-minute thesis za koji ste svi čuli. Također Vera Schneider nagrada za koju vas pozivam, odnosno naše dame pozivam, pošto konkretno uručujemo naučnici. Pratite naše objave, bit će objava kada se prijave za Vera Schneider nagradu. Također jako zanimljiva nagrada koja vam daje 5.000 konvertibilnih maraka da otputujete na konferenciju u inostranstvo, da predstavite svoj rad i da se upoznate sa djelom i radom Veri Schneider, što je izuzetno potrebno. O Virtual Schools of Research Communications već sam vam govorila. Također ovdje spadaju i ono na čem mi hoćemo još više da radimo u istraživačkom timu u Fondaciji budućnosti u Bosni i Hercegovini su i research meetupi, odnosno istraživački meetupi, i jedan upravo imamo sutra i vjerujem da se veliki dio vas prijavio, tako da vidimo se u hotelu Holiday od 14 časova. Također hoćemo na neki način da raste i da gajimo zajednicu istraživača. Jedna od prvih koraka je i LinkedIn grupa. Ukoliko niste u LinkedIn grupi, dodajte, napravite konekciju sa mnom, Zorana Štakar, na LinkedInu, pa ću vas ja dodati. Research community, znači to nam je jedan od prvih koraka i zaista hoćemo da njegujemo ovaj research community i mislim da je Selma super postavila pitanje profesoru i također bih rekla Selmi da ovdje imaš upravo neke od ljudi koji radi u AI ML-u, pa možda da ostvariš neke konekcije tako da možete da napravite neki interdisciplinarni, multidisciplinarni projekat na upravo za ono što si poslala profesoru Ćustoviću pitanje. Pored toga, uočili smo da možda fali nekog motivacije, nekog tog početnog znanja, nekog tog početnog momentuma, odnosno izvora tog početnog momentuma za istraživače. Tako da odlučili smo da započnemo Research Knowledge Hub i upravo je Virtual School of Research Communications jedan od prvih kurseva koje nudimo u Research Knowledge Hubu, a konkretno Research Knowledge Hub smo zamislili kao one stop shop za sve što je potrebno, možemo reći, nekome ko želi da postane naučnik, mladim naučnicima i možda čak i iskusnim naučnicima. Također ovom prilikom pozivamo vas da ukoliko imate nekih ideja šta bi to bilo dobro da bude u Research Knowledge Hubu, koji bi također bio na neki način materijali, video materijali, pisani materijali i kakvi god materijali smatrate da bi bili dobro od toga, kako napisati abstrakt, kako se izabrati neku konferenciju, gdje tražiti konferencije, na koji način možda izabrati mentora, sve te neke tips, mentora za master, za doktorski studije, sve te neke tips and tricks za mlade naučnike, jer hajde jedni drugima da pomognemo i vjerujem da, kao što je Ida i rekla, bude takmičenje je i taj competition je na nekom nižem nivou, a oni koji zaista pravi razliku jednim drugima pomažu da budu svi bolji, da budemo svi bolji, tako da evo vam prilike. Ovdje je također mail research@bhfuturesfoundation.org ili ukoliko imate bilo kakvu ideju šta je to što bi možda research team fondacije bilo dobro da
uradi i ukoliko želite da nam se pridružite u neki od ovih aktivnosti, da pomognete na koji god način možete. Također možete pisati na 3MT mail s kojeg vjerujem da svi dobro znate jer ste dobijali mali milion mailova sa tog maila. Tako da to nam je neki plan, to nam je neka vizija research tima Fondacije budućnosti u Bosni i Hercegovini. Vas stvarno pozivam, ovo nije isprazan poziv, vas stvarno pozivam da nam se pridružite, pa koliko vremena imate, kad imate vremena, da budete tu sa nama, da zajedno gradimo bolje neke temelje za istraživanje u Bosni i Hercegovini i za uopšte naše istraživače i u Bosni i Hercegovini i širom svijeta. Tako da hvala vam na vašem vremenu. Ja sam zaista morala iskoristiti trenutak da malo kažem više o research timu u Fondaciji budućnosti u Bosni i Hercegovini. I jedno veliko hvala timu koji je omogućio da ovo sve ovako bude kao što ste vidjeli. Već sam vam spominjala, točkiće razne imamo, tako da specijalnu zahvalnost dugujemo Amini Hadži Emrić, Ahmedu Mahmutoviću, Ediju Ćustoviću, Belmi Alispahić, Kerimu Muhamer Begoviću, Merisi Nišić, Melvisi Kovač, Jani Jerkić, Kenanu Krakoviću, Asivi Vrbarac, Majdi Mujanović Babović i dobro, malo mi je čudno da se sama sebi zahvaljujem, ali to je jedan fenomenalan tim. Meni je zaista zadovoljstvo da radim sa svim ovim ljudima i vjerovatno znate koliko aktivnosti fondacija obavlja i 3MT takmičenje je samo jedna od tih aktivnosti. Paralelno imamo još dosta aktivnosti koje se obavljaju u pozadini. I hvala vam puno svima. Za kraj, jednom ovako da vidimo sve naše takmičare 3 Minute Thesis 2023. godine, da pozdravimo i prepoznamo ove mlade bosansko-hercegovačke istraživače. Budite svjesni da će za par godina ovi mladi ljudi biti ravnopravni lideri na univerzitetima, institutima i privredi. Oni su zaista naša budućnost. Tako da čestitke svima, svaka čast svima. Nemojte da možda budete razočarani što ste se rangirali, gdje ste se rangirali, zaista su nijanse odlučivale i svi ste imali fenomenalne komentare. I mala napomena, ukoliko želite da vidite komentare od strane sudija koje su vam sudije ostavile, naravno anonimne, obratite nam se na 3MT mail. Također u narednom periodu poslaćemo vam sertifikate za učešće, poslaćemo sertifikate našim sudijama i poslaćemo sertifikate pobjednicima i također u toku sljedeće sedmice očekujte mail koji će tražiti određene informacije, bankovne informacije kako bismo mogli da vam isplatimo nagrade. Tako da tu smo za sve što vam treba. Molim vas, pomozite nam da ostvarimo ovu viziju research tima u narednim godinama. I za kraj bih da vas pozovem sutra na BH Researchers Meetup 2023. godine. Nadamo se prvi u nizu ove godine da još negdje organizujemo. 25. juna Hotel Holiday sa početkom u 14 časova. Molim vas da nam se malo prije pridružite. Imamo zaista zanimljiv program spreman za vas. Imamo 3 lightning talka gdje smo pozvali 3 istraživača da pričaju o svom istraživanju u otprilike 15 minuta, da vam kažu o čemu radi, šta radi, na neki način kao 3 Minute Thesis, samo malo produžen i također poslije toga očekujte networking. Tako da molim vas, pridružite nam se svi sutra i hvala puno na komentarima. Vidim da nam stiže dosta čestitki. Hvala vam puno svima. Sada nam slijedi online networking. Molim vas da ostanemo ovdje.